Siap Yi. Satu. Bek siling tongengan pe kadinya. Cik bala leuneur. Bek cik bala lembut pe. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina raraga bulan ngameriahkeun 17 Agustus anu ka-78 simkuring atas nami panitia ayo bade ngayakeun lomba balap karung, balap buku jeung sajabana sugan katarimanya. Yuk urang siap-siap ya namanya. Muter lah, muter. Sok maju. Terus. Satu, dua, tiga. Hop. Dinyata. Sok cing rara semangat. Baturanana kedah ke mulut teu kenging ku tangan. Kieu. Sok. Satu, dua, tiga. Sabeunangna. Siap apa? Sabeunangna. Sebenarnya tuh no. Ngaji. Terus kan ada ngaji. Dipilih ke saha nu pangalusna. Lagi. Di paling asan. Siap Yi. Dua, sabeunang Pokok aja. Ya. Adi dah. Siap. Geus ah. Siap. Nyerah. Juara ke satu yang paling unggul. Iya. Nah, siap. Peserta 3 lagi nih, yang satu bocor. Yang 3 nih bisa bermain. Silakan. 1, 2, 3. Kecil. Kembali kaki. Yang pakai helm goblok yang nomor 1. Silakan. Nomor nampak kaos kuning tertinggal.
Yang hitam juga tertinggal. Ya, yang tengah gugur. Ada listrik. Yang tengah. Yang masuk yang masuk pun dengan sekolah. balik. Berarti orang juara. Kurang uang bina. Masuk. Yang hitam tidak masuk. Dia eliminasi. Sekian. Apa Ya, sekarang nih tertinggal sisanya nih tinggal 2 lagi. Lomba nahan seri. Silakan. Dimulai. 1. Kela Yuna kela. Ya. 1 2 3. Siap. Mulai. Nah. Sok, rek papanyun-panyun, rek siling kebian, rek siling tongengan pe kadinya. Cik pala lener. Rek cik pala legut pe. Anjing.